Militer Rusia memperbarui informasi dari garis depan zona operasi militer khusus di Ukraina per 23 Januari waktu Moskow. Selama sepekan, dari 18 hingga 24 Januari 2025, Angkatan Bersenjata Rusia menyerang 8 serangan kelompok dengan senjata presisi tinggi dan kendaraan udara tak berawak serang, yang telah menghantam fasilitas infrastruktur gas dan listrik penting yang mendukung pekerjaan industri pertahanan Ukraina, serta target industri pertahanan Ukraina. Selain itu, depot senjata, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel perakitan, area penyimpanan pesawat nirawak serang, dan area penempatan sementara kelompok bersenjata Ukraina juga terkena serangan. Selama seminggu terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Serangan udara dan pesawat nirawak, serta tembakan artileri menghantam tenaga kerja dan perangkat keras dari 1 brigade tank, 1 brigade mekanik berat, 4 brigade mekanik, 2 brigade serangan udara AFU, 1 brigade marinir, dan 3 brigade pertahanan teritorial. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 41.395 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.829 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.510 kendaraan tempur MLRS, 20.913 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.758 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием мотопехотной бригады ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Волчанска и Малых Проходов Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 40 военнослужащих, 3 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны, бригады Национальной гвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, 3 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, из них 2 производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Константиновка, Маяки, Червоная, Часов Яр и Подольская. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, 8 орудий полевой артиллерии, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВВПК, а также скоплением живой силы и техники противника в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и штурмовой бригады Национальной полиции Украины в районах Петровки, Дзержинска, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки. Противник потерял до 570 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, 9 автомобилей и 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Темировки, Разлива, Великой Новоселки, Отрадного и Новополя. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, 4 боевые машины пехоты и боевая бронированная машина «Макс-Про». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Антоновки и Казацкого. Противник потерял более 60 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Цезарь» и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
Militer Ukraina merilis rekaman Brigade Penyerangan Udara Bukovina ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina menggempur kolom kendaraan tempur Rusia di garis depan. Iring-iringan kendaraan tempur pengangkut personel Rusia jadi sasaran tempur pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 24 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 826.820 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.500 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 2 tank, 39 sistem artileri, 51 pesawat tanpa awak, dan 11 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.852 tank, 20.508 kendaraan tempur lapis baja, 34.992 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.295 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.162 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia memperbarui informasi dari serangan balik di Kursk per 23 Januari 2025 waktu Moskow. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Selama operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever menggempur formasi 1 brigade tank, 1 brigade mekanik berat, 4 brigade mekanik, 2 brigade serangan udara, 1 brigade marinir, dan 3 brigade pertahanan teritorial AFU di dekat Viktorovka, Guyevo, Kosipsa, Lebedevka, Malayaloknya, Mahnovka, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Rubanshchina, Sverdlikovo, Staraya Sorochina, dan Sudza. Satu serangan balik AFU berhasil dipukul mundur. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras musuh di dekat Gogolevka, Goncharovka, Gornal, Zaoleshenka, Kazachialoknya, Kolmakov, Kositsa, Kruglenkoye, Kurilovka, Loknya, Martinovka, Melovau, Mirny, Mihailovka, Cherkaskoye Porechnoye, Yuzi serta Basovka, Belovodi, Veselovka, Zuravka, Miropolye, dan Yunakovka di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina lebih dari 270 tentara, 2 tank, 1 pengangkut personel lapis baja, 7 kendaraan tempur lapis baja, 10 kendaraan bermotor, dan 1 stasiun peperangan elektronik. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak pertempuran Kursk meletus, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 54.270 tentara, 315 tank, 237 kendaraan tempur infanteri, 180 pengangkut personel lapis baja, 1.608 kendaraan tempur lapis baja, 1.596 kendaraan bermotor, 387 senjata artileri, 44 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat, 98 stasiun IU, 14 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 32 unit teknik. Dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Operasi untuk menetralisir unit-unit AFU sedang berlangsung, demikian dilansir militer Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.